गामी भव तुमे आज शिशु सुरभि कार्यक्रम उपस्थित समस्त दर्शक बंधु मानक मो तरफ हार्दिक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन। जन्मभूमि ओडिशा ताहार लोककला और संस्कृति सारा विश्व में परिचित अटे। विभिन्न ओडिशा को देछि स्वतंत्र परिचय। ସେହି ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆଦିବାସୀ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ପାଇକ ନାଚ, ପାଲା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜକିଶୋର ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। सत्य नारायण प्रीत्यर्थे बोल अंगे हरि हरि बोल।